زۆرن ئەو هونەرمەند و ئەو نووسەر و ئەو کەسایەتیانەی کە لە دەرەوەی کوردستان لە شوێنێک لە شارێک لە وڵاتێکی دیکە دەژین زۆر جار بەهۆیەوەی کە زمانی ئێمە نییە کە سەرەکی ترین هۆکارە ئێمە نایەن ناسین بەتایبەتی لە وڵاتانی دراوسێشماندا وا پێش دێت کە لە پایتەختی وڵاتانی دراوسێ کە بەشێکیش لە کوردستان هەرکەوتۆتە نێو ئەو وڵاتانەوە گەورە نووسەری وەها هەیە کە زۆر پەرتوک و ڕۆمان و چیرۆک و شێعر بڵاو دەکەنەوە و زۆر ناسراون بەڵام بەهۆیەوەی کە هەم زمانی نووسینەکانیان کوردی نییە و هەم دووری و سنوورێکی زۆر لە نێوانماندا هەیە ئێمە نەمان ناسیون ئەمڕۆ لە باکووری کوردستانەوە هەڵبەتە لە تورکیا لە وڵاتی تورکیاوە لە شاری ئیستانبول راپۆرتێکمان بۆ ئامادەکراوە باس لە ژیاننامەی گەورە ڕۆمانۆس و چیرۆکنووسی کورد یاڤۆس ئاکێنجی دەکەین با پێکەوە ببینین. Vecarê em digel çîroknivîs û romanivîs Yavuz Ekincî ne. Ew ji navçeya Quzluqa girêdayê bajarê Batmana Bakurê Kurdistanê ye, derçûyê Zankuya Dicleyê beşa pedagojiyê ye. Heya niha sê pirdûkên çîrokan û pênc romanên wî hatine weşandin. Berhemên wî bi Kurdî û bi Tirkî li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê tên çapkirin. Çend xelatên hêja ji wergirtîne wekî xelata Haldun Taner ya çîrokan û xelata navenda mafê mirovan ya çîrokan û bi dehan xelatên wekî dî. Çîrok û romanên wî bi zimanê Almanî, İngilîzî, Japonî, Girekî, Farsî jî hatine weşandin. Wergerên bi Kurdî jî ji aliyê weşanxaneya Avestayê li Stenbolê hatine weşandin. Romana wî ya bi navê Endîşeya Pêxember di sala 2018 de ji aliyê weşanxaneya Doğanê ve hat weşandin û gelek balkêşa serxwe. Helbet di heman demê de gelek çîrokên wî jî li gorî lehîstikên şanûya jî hatine adapta kirin û derketine ser dikê. Yên wekî çîroka bi navê ji min re bêjin İsmaîl di çarçoveya projeya nêvneteweyî ya İxyorofa de jî ji hêla tiyâtroya Dortmundê ve di sala 2019 de hat wergerandin û Almanî derket ser dikê. Me kurte hevdîtineka taybet digel Ekincî kir. Gelo bu nivîskarekê rewşa koronayê çi karîgeriyê dike û kiriye? Ev rewşê korona da jiyanê me tev bûnokê hev em tev mal da derbas dikin. Par edarê ve ez jî li malım. Ez mal şolum, kitap xwînim, film seyr dikim, dixayînê wî de jî romankê min nû heye. Ez serî vege fikirim, nivîsînim, çirînim, nexkê din nivîsînim. Yani korona ji vî awiyê ji min re ew kat. Ji bo yê ku ez xwedrênim, ez sekinim. Gotê ku mirov sekine mirov dadgara xwe fikire, mirov maliyê xwe re keve têkiltiya dike. Ji wî awê ve ji min re pir ew kat, pir baş derbas bû. Eleqeya xwendevanan bû pirtûkên wî çawa ne? Berê romanê min ê yani çîrokê min ê kitabê min ê yekemîn 2014 derket. Wî hate vêge işte bû nêzkî 16-17 sal baş tê xwandin, him wergerandinê zimanê Almanî çêbû, Farsî çêbû, Yunanî çêbû, Kurdî çêbû, en ew jî ku hate wergerandin ez ew bûm mirov kêfxweş be Kurdî çunkî çîrok hate welatê xwe, hat malê xwe. Ji alî xwandevan ve baş tê xwandin yani ji wetê berê ve hate vêge jî her sal ku pirtûkê nû dertê îdî tê ew kirin, îdî tê dîtin, îdî tê serî nixaşe dikin. Ji wî avê ve baş derbas be ama ji xwe derdê nivîskar nexwandevan e, derdê nivîskar ew xwe ye û pirtûkê wî ye. Yani ez ku xwe dadgerima xwe, ez her pirtûkê xwe dixwazim ji pirtûkê min ê ewil çêtir be. û ez zanim ku pirtûkê min ê ku herê hem yekemîn û ku ez bizanim pir baş be, min hêne nivîsandiye. Ez ev hete vêge min 8 pirtûk nivîsandiye, ev 8 pirtûk jî ji bo yê ku pirtûkê enê yekemînê ku ez dixwazim nivîsînim, er rakê çawa bêjim rêkê ku ez çûme wîrê dîsa dadgerim pirtûkê yekemîn yani. Bu karê roman û çîroknivîsiyê avakirina lehengê Kurdî ji bo wî hêsan e an na? Yani her nivîskar derdikî mezin. Min jî heta romanê min ê dawî jî min nizanim derdê min ê mezin çi ye. Min sekinîm digot çaş çi ye ew kes. Peyvî de min her 8 pirtûkê xwe ku min serî sekinîm ew kir, min sekir derdê min ê mezin sekine.
جبر کو سا همو رومان من و چیروکی من ده سکناندن و دو که اندیشه سکنه هیا یعنی نویسکار خو هر چیروکی خو هر رومان خو شور ولات قوات که اودوی ولات ده تیجیان ده با طبعا که کردی ده از جبری بجی او که من یعنی خواندن من کردی و ادبیات کردی تعقیب کم و خود زاوجی مراقب کم توازبای من الباکشور باکو روجاوی کلورات نفسانه جی بین وارگاراندن یا جبیو کرن کم کارم خوینن بیا آبی مرو ولات کرد چونکی ام چخاجی ام زمان که اوج بنفسین از ترکیش بنفسینم و نب کردیش بنفسینم و نب عربیش بنفسینم و نب فارسیش بنفسینم اصلا ام تف ارکز زمان که زاب که مال که کردی آباد کن و ام رنگ کی ویه رنگ کی کردی از دینم یعنی وکی تزانین تراژدیه که غدارانه یا مزن یا زمان کردی یا اسیمیلاسیون هیا نمازه لباکور کردستان و لترکیه یعنی جبری باجی پلیتیک اسیمیلاسیون هیا و جبری کو به اسیمیلاسیون باجی دولت اوجت کن سریش خورینه جوکنا از بیند بیواری کو کردی بمراو بعد یا که دنینم دی باور دنینم زمان حتی که انسان با نامره حتی که گوتن ها نامره مرود رنه مرود به یعنی که مرود سعود که تمام شرط زمان کردی اوگنین اما زمان دا اوشی بویا رزق اوی که کردن و زمان که دن نفسان من وان اوکر یعنی من وارگاراند ترکی و کردی نوی ویریز اجر کتاب زربون افریز پنجش پرتوکش در کتن دوام کردیسه اش همو زمان اوگون تمام کرد بله بونه همو دنیای و دیگه مرو بلد با مرود بیش خو مرو هون داد باد برده اما مرو هون دان نابا مرو هر کرجی مرو ور کوگ داتی نه و مرو ور جیان خود با از دوی باور دما اف بلبون بگه مرا او که دزاوانتاژا اما پیشیمه دا به avantajı ما çünkü ame zav jane insan ame zav zamana insan ame debate wan bin dagaryane xo o de kuma daz bin bisekir o ave ba avantaj maraz ya vedema az iş tirsemne ku zamana kurdi agba tinayne او هندك آگاهی جه ددمه که پروژه هری داویه یا نها لسر دخبت چیه؟ یا او رومانه که وگه سریست خبتم دستانه گلگامش که انکدو دمره و جبر که ترسمنت که ودلیوی دچه با اوتانا پیشتی دستانه دبی اوتانا پیشتی و جنی خو رور هبون وقتی که گلگامش چباله دبی از ترسمرنه منه علاج نمرنه بدمن اوتانا پیشتی جی دبیجه علاج نمرنه تنه شبر که تبخازی باگ بیجی هفت روش بخواب ببینه گلگامش قبولت که و دست بید که اجماع گلگامش گوری دستانه همه وی چاخت دروتنه و خود چت درازه که اوتانا پیشتی جنی خورد بیجه انسان قبول نکن این کارک جبر وی هر روش نانک پیجه و هر دینه برسری وی و چیزی کشی خیز جیل برسری بخه جنی وی هفت روش دچه برسری گلگامش و نانک داتینه وری خیز کشی ور دیوارت خه رومانه من sadece o هفت روزه کو جن وره برسری گلگامش خیز دیواره بخه و نانک دینه وری اول بریف سکنه yani az بیو که رومانه من اوه میر کورازه و جنك حافظ روجوي سير بك اتشي فام كا تشيو كا رومان منك بقد نفسين ما